Daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Pagyamanan ken kablaawan da kay amin. Anaya tamang tartarabay karagiti drama ken vlogs. Dito'y channel tayo Jor Drama Tips TV. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan arapolwan. Ijang nakuman. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Kapaymot ni Freddy adi na may patarimaan ti tricycle na. Kanayon na may ngay patarimaan. Ngam siyempre, agdadaan latamot at tadaan ay. Di na pa'y lang amin ijang. Unay daytan bakit? Junk ko na may. Kuwan, ijang, ibasura, ipurkilaw. Nagalas kamot tayo. Usarin da pala dayta pag-service. Masikuradak nga ro damang kitkita. Di pala gumatang iti baro nga men. Daijang na kumanday ta. Awan pa siguro ti budget da. Mas da awak ka na kita at tao. Trabaho da trabaho. Ngumawan mo't kwartada. Sika ngay may. Apay adda trabaho. Awan may sanaya. Uray awan trabaho. Tadalatag samputa kwartak. Wala ata ikan na kanimanong mau nga aday di California. No awan na jay. Di nakarkaro ka pa ingam ni Freddy nga awan kwartana. Unay daytan kaka. Ninanang mat. Sang kadilaw na ti tricycle ni Freddy. Kababay. Anya ti bagbagan ni nanang aya, Melvin. Sang kay bagana ti ijang nakuman. Apay mo't ni nanang. Pakasiksikuran na nga tamot. Mas dawa. Bagbagaan nyo ni nanang takababain mo. Dumanon ka na Freddy ti kasta sang kaibagana. No kaya't naakit ka na iti baro o tricycle. Mas daawak. Ay, madi ti ugali ni nanang. Nagsasao. Kasla at da kinabaknang na. Dahiti pag nanaadan tayo abalay ti kinabaknang na. Kanita kutseyo. Kutse na laeng, nga inted ni Uncle Toryo, ta isumot laang tibak nang akabsat na. Kasaritak tuman laangan ni nanang, ta isardeng nan ti sumanao. Unay daytan kaka. Bagak to kidikan ko ana, nga ijang nan. Anya? Apay di kay mabain nanang? Anya, iti pagbay na kitipada ka tao? Kat ada anak mo? Addaan. Baknang kayo ayan, nanang. Talaga mo't. Adda hausin lat ko. Adda pa'y kutsek. Apay, makagatang iti sagmimilyon ako tsay iti mamirmiraot. Unay daytan kaka. Saan ang nagtaod iti lingetyo, dagiti nadakamat yun, nanang. No di kat nagtaod iti linget ng Uncle Toryo. Iso adi ka agpalpalastog. Tano awan dagitit itid ni Uncle. Nakarkaro kayo pa yung ni Freddy asang kadilaw yo. Apay ayata intrigaan na kakastabelen. Ay nananang, kayat ko lang ang makariing kayon. Itinagda ka sa bangungot yo. O day-daytan kaka. Anyat ko na ni nanang ngay bakal. Saan ang nakatagari Naamiris na siguro, abindot na rin dyan. No, addapan nakaamiris na. Ngem panag ko na kat na bulsa ko iti kwartang itid na angkel ko kankwana. Maya mo na. Abangan no guraan na ka katiraman naktupaya pakigurgura. Ay, sigurado day talakay. Takas sa ti ugali ni nanang. No adda kagura na agiraman. Delikado nga rob. Paada na ni Marit kan ti pamilya na. Ano asino ti kagura ni Marit?
100% ang makigurgura mo ti si bubukala pamilya na. Agraman pa'y nila kay na. Naa, unay daytan kaka. Kasla aso nga rod Ano ang atin dati kadwana, rumaman da aminen. Ay, inaaso a panunot mat. Iso a kababain ni nanang, tadagalad na akasta. Una yan na ita, inaaso a panunot. Diyos kay. Friday, apay no ijang mudaytan. Yan na. Dayta tricycle mo Napingsapay ti makina na ito. Kita amat ada tapilid na nay. Inton kon timmayabon. Dayta ti pakadisgrasyaan yawn. Saan na? Dayta lang may satijak pa'y nasukatan ta mayat pa'y mayat. Ananusam ti rugak. Ano siyak dayta akit ijang kaun. Rot-rot pa yan ti pagbaddekan na. Nalangda dayta na. Basilang mo't dayta kas labirina. Ay, awan, ano kasta? Mabuteng ti tao ang makilugan ken ka. Karag-karag mo't ta tricycle mo. Sa anak mo ta pumilpilit iti tao ang makilugan iti tricycle ka. Ken pakasikuran nyo aya. Nadalakid di may tadyasokat na akin awatag. Anya agapungay mo ngay kang ka. Nakadaw, tidil-dilawan nyo ti tricycle ka. Awan mo't gayam may tadyasokat na. O nanaytan, kaka. Nakaritmot ni Friday. Apay aya. Imbagak lang nga ijang nanti tricycle na ta rugakan, tumangsit kiday. Na, o nanaytan bakit? Orasi na mapakipiyangan talaga ang masair. Baka pasair ti panagsasaom bakit. Pudnomat, arugak di tricycle na. Rugak man, wanuan niya. Awan karbengan tayaw, amang lais. Wano agsaw iti makapasakit. No, awan mo't lagayam ti may tayaw akasukat na. No, baliktadam ti sitwasyon. Sika, tiyagsaan iti biyang na. Anya mo tiriknam, no kasya mo ti baganakin ka. Dahil tatimadikan ka bakit? Sikalat nalaing. Unay daytan. May stress akmo't kaninanang mo, Bilin. Pasensya amon, Freddy. Uray, ta saan mi mo't kanunungan ti dakes akababalin ni nanang. Imbaglakin din ata nagsaya at kayaw kanitatang mo. Uray ka ni Melvin nga asawam kat nagsaya at mo't kanyak. Uwan, Freddy. Ipagapumlatan kada kami. Ta saan mo napampansinon ti ibagan ni nanang tapno saan ka amasair. Talaga masairak no kasjay. Ngambay-bay aklatan. Agyaman ak ta maawatam ni nanang, Freddy. Tano saan mo amaawatan? Amangan nugulo ti mapasamak. Ay, saan mo? Saan ko atutupan ti kakasya banag? O nadetan kaka. Kanya ti kita-kita di tatawa bakit? Ay! Dayjay motor alimabas. Karag-karag lang arudon. Di na pala ijang mat. Anya? Apay dagita at tao. Di dalagbain ang mangilabas ka dagiti karag-karag alugan da dita. Adaman nakita mo na dil-dilawang bakit? Mas daawa ka dagita at tao. Nagpupuskol ti rupa da mangilabas itilugan da bulok. Iso nga ron mo, tiyadalugan na. Apay ayang amay. Dahita malabagbagam ti biyangam, tapno saan ka amay pasubaw. No bulok tilugan, ijang nakuman. Unay daytang kaka. Nagalas ti kababalin ti inayaw. Un nga rod tatang. Kababain ka nagiti dil-dilawin na. Saan nga ta makarik na itibain ni nanan? Panagkunak saan, ta napuskol ti kulil na. Unay daytan kaka. Intun kwan ako pagsasawandan ni nanang. Imbag no pagsasawan dalang. Amangan no ti babenda pa ikit dia. Unay daytan kaka.
nalabsak ni nanang dita krosay. Anyat ar-aramidon na ditangay. Diya ka mo. Takasla agong unget-met di babae akasarsarita na. Ni ka dinanang tong ungtan na. Uwin, bakit? Apay aya. Diyak kayat ti makibiyang sa linabsak na tayo na. Unay daytan kaka. Mga noing garaw naman, hindi kinaman ang dilaw na. Damagak tuman laangan intong sumangpet. Unay daytan. Lalabos mo't tayo babae, iti kinasubirbiyada na. Apay aya nga, main. Imbagak lang nga bulong nandiyo sapatos na amauk-uklap. Kaya inapanakmutan. Maringamin ti kasjay, bakit? Doon niya ti makita maapagmadyan ti gamit ti pada mataaw. Bay amlaan. Taasong arod ti kayat da. Masikuranak nga rod amang kitkita. Rot-rot lang nga rodan. Di dapay lay bulang. Usarin dapay laan. Di dalagbaid. Saan akababain da jay no awan maigatang ti tao? Ta narigatan ti adda abiyag. Tinakababain. Katay tao ama nagdilaw nga awan makukwarta na. Siyak, ti kunam nga awan makukwarta na. Nagado ti kwartak ngayt itod ni Manong Turyaw. Lungay, kalaat ngagsardang ti may patulod na kin ka. Andan to nga tapay paglastog mo. Bakit? O naidaytan ka. Wala naman, bakit? Agan-anad ka, ha? Unla kay. Amok nga nadan ti bagik. Isong awan ti pagdanagam kanyak. Sapay nairanamot nga destino daki di Isabela. Diyak la kumakayat ng amang ano dahi tati pakaikatak iti trabaho. Makabulan lang agpaiso ng para kanyak kat mabayag dahi jayan apan nakayadayok ka. Mapan kalat talakay. Uray ta makabulan laeng mo't. Kun adamot dananang kentatang akadwa. Wan mo't kat diya. Kunay, saan kang agpaka-stress ka ni nanang, ha? Wan, narwama kun kininanang, ta inakmot day ta. Kun uray kasta ti ugali na ama nagdilaw, saan nakmot abaybayan, unay daytan. Kadagito'y gaya mo ti panagpas ngay mo beled, una nang, sa bagay, no aganakkan, ada mo ilugan, pangitaray mikin kay ti ospital, kun ada kwarta, iso nga awan ti parikot. Awan ti ado a kwartami, nanang. Ado, ti kwartak. Unay daytan, nanang. Apay, tagidak semanan timbagak. Saan, nanang? Ngam di ibagbagat ti kasta, no da sa bali a tao dumdumag. Ay, oray manadagdengdengag ta, punumat nga ado, ti kwartak. Amangan ni bagada, aparamag kayo, nanang. Dagi ti umapal ti manging bagay ti dayta. Awan, ti makalapod kanyak, no niya ti kahit kong ibaga. Unay daytan kaka. Aganaksan ni Belenta, agsakit unayan ti tiyan na kanaw. Na, kaduag sarsarita kam laytay. Sapay madijelugan. No kaano pa ya kasapulan, isumat ti panagperdina. Sapay rabrabien. Ibagam kinirinita arkila kung tilugan na. Awan na rin adaday di bagyaw. Isula ang tiadalugan na ditaw. Ay kakasano nga rudan. Ay uray niya ditan Uray pasagadan no isaw. Ay darasam lakay. Uray wang awan. Nilang prede ti mabalain. Uyaw manan. Emergency akasapulam di tulong di tao. Isa di mo uyawain. Adem bagak aya. Ingkaki di kasaritan tanay. Agterteriteri ni bilen iti sakit ti tiyan na. Ay nakababain pa. Ko! Tano asino di tao alinalais mo tilugan na. Isumat ti pakiluganam ita. Ay matayak iti baen. Ha? Iso nga sarding mount ti kinapanakkel mo. Ta saan mo nga amaw no kasapulam to titulong ti tao alalaisam. Unay daytan kaka. Udno reta, saan tayo alaisan wano kelingan ti may sa tao?
Ta santay nga amono isunto ti makatulong kada tayo iti tiyempo ti peligro wenno emergency. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ara paulawan. Ijang nakuman. Dito'y drama tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin ka ay panang tarabay.